Assalamu alaikum. Wanzani wangu wa jamalifu wa Facebook timsalimuni. Tsinjia vanu haizara hamuda ya makaulu mashashi na Tanzania tekeleze ili rjuju havanse haenda ihori dumani ya hori waswili inshallah. Andani msuba mziro rilonuo wahema siwa unika daraja na mushkili mziro wariremaha kuyu harima zenye hayati za hatu heni mzimandasi ngudumbio zililo za damu harima emajofu ya moya hatu ezi honda wema siwa. Andani wajaji wa irumbika kutushiando hao Tanzania rongo ihamba avyo sikuwa leo kaya wanu mongoni mweze noonjo kauzamba wanu zimbwana za hatu za he Komori ngaranzao izo rienshi ulaya maudu emrohazi ujokaya ndakorsava maudu emrohazi ujokaya ngehomasiwani ya waswili daraja yokaya ya enshi zinurienshio. Wanzani wangu oraha nejaka ya titekeleza zenongo ikao ngamzambu vanu embwana ya hatu ngar aminio ka inumbwana ya haki inumbwana aranzao embavintinti rienshio harima bonzerji hundrao shamaudu rikena tama ya ukaya yani ujoka uyenshi harima masiwa ya hatu ya waswili daraja yokaya ya enshimbavi o minimum embavirenshio makatir zamba uyan sifanya ajali hohazin ajali yafanyiwa hiyo alama ya mbavi ntinti nabidi ni mwambieni wanadamu mlio masiwani mhadalo wao mruka tokoza wakati mruya lona mapesa balbe shanga wanaunga ati hao eni makati izijo hunda hamande zari hunda makati zani hunda zinu shansi na bezo kanto mapesa uposhoni hangu nambe ngamhulo dalao malalao tsaya anu wa Komori ngamonao inu jile yotiya mhono amonao tsaya inu ono aina ya dalao ngilo vanu ngamonao zinu ndeze exame za hangu na kuzifanya ngabo yinu ya mhono mzima ya sangi yonda ho wala ya sataya ono ya hemi hono miele ono ibenge izo nama waloho masiwani izo nama waloho masiwani tsende tsangaliwa metsana angalia anifanyia zeradio na kuzifanya sirenge malala unakaurenga bila enero yinu njaito wa hoposhani hangu yokaya ni kemetse au ni kefarma mrulo harma farmasi izo ndize mbwana za hatu siwa henju mekati na ujandabihe no hangu warengwa charge no mala riensho hunu wajorganize hata darajo kamjo fanya hazisha ngabojopu hapi palariali ndo unjilizo ambaba hanu hata iwasuli daraja ukaya eni makati njoremesheha sina tsokoza au sina ukamwade wakati nlo na mapesa sha ankibaila ngamjona na rumili wayo iyo ndo muhimu ya kufanya muhimu hata ni hevan nje nifanye video yinu ili wanansi waelewe daraja nda hivi yariwasulisha ritso nartsohishi yaneze nyanzo za hatu za he Komori ombaga hanu rarema yokaya ngaranza we Komori iwasuli daraja ukaya zinu zibadili kweza hata kweza
sirengesho bashinu atanjoka ambazanoza ni behabanu nishemeze mshemezo kaya amjotie video tutaler amina mwanama ulo maore kao yeunambie mihima ire mao haruma shesi wa mjijengo shahatu anambia tsiparofanya matamko ya mwananyasi ya dungo haruma bito ya sindi ya sihavonsi ya fariki iwasuli daraja leo haneria video ya mwananyasi mkomoro hezi waziraru ya fariki hende daraja yukayanga mjo mfanyilianie detaye makati njo ka poste video hiyo nga mjo anzihani mwambie ni homji zenozi la zaka ujiri iwasuli daraja yukaya mwanyeso la fariki hakahanza ya zihwa sha owenyo mji wa haraya wambe maitila ketulala harmwe arlu ya hao selondao ebenge wanzani wangu umsiba mziro uo ngarizi juao siwa komori wazisi wazira ngari negligeo hokaesha tonga wananyasi waroha harmwe siwa ziraru uwasuli daraja yokaya wende wabaki harmashesi warafakulwa wabaki bala wado denigre wanone wanadamu watu hindu bal hata ikawa wasuli daraja yokaya wafarikishana ne dunia wanadamu wambao wa maislamu ngo wafanya uzitendo zizirokaya hata ngari harao le pinda la mgo kaliti wasuli mbaba hanu kalilazi washanga wajuka ya uziro wa mirongo za mada hizo nyinde mtonga ori wasulishana haruma daraja mada hizo badi wakazi wazisiwazira rukwana ujwa waturuku oro hawarengeja pawa wafeo barini au warengeja pawa wasu daraja mada hile wadone hazinyama kwa na ujwa waturuku okeza ujwa waturukiza ndo isa jwa waturukiza ndawe dhomana dawe raya kango tojua zanongo ujanzi zao bumanansi kwezi hata kwezi ikamuhimu nitie mnangu ubuho soni mwezi habarizo izoti ndeza ntonga na habanu tsikana tartibu yokaya haula muda na jizi ya ukansi njevanu sha ezitongao mwanadamu havunzumi konda zinu nije ni profite nitie ona makaulu wao wanansi wakazi wa komori waensha mwesi waziraru waelewe daraja ya uziro ya mwanansi yaliyo heni mbabanu ya jihundao wajihundao harmwezi si waziraru nkodo mashaka andhabu wajihundao harmashesi waravoha ngovu liao wanansi wazisi waziraru ala kuli hali kwezi hata kwezi imesajinu ngamwibesheho wanansi anga manzao zibadili au nga manzao zikazane ikaya nga manzao zibadili wanyindo wandu wajoshinda mwonde darajo kamzibadili harmwezi siwa hizo mtilewe shehu wala sheulila mtilewe mufti wala kufundi mtilewe dhamana wa idara au waziri mtilewe ndawe samahani baheli ndongoa hiyo hatangamina hendelibanu ndawe dhamana kinansi shababi raia utabi haone mai ombe Mungu wasuli daraja ukaya emai yao yalawe biidhnillahi alkarim kwezi hata kwezi amjio harmwendeda domshinzi watonga na hea banu nivunze miko yenu tifanya komunike usikwa jana awila juzi harma daraja yukaya tifanya mwezi tikaushindane harma live kadombili ili ya mwanansi alawe oulevi wa itwani yatilwao harma shaitwa shahe ya rengo wengwe watu wana zembi shazembi wazikausa uambe ngizo njema tibabuha shaitwa shikajumorirwa ribabuha ribal hata kama ndo fanya tabuhisi mrungu ko harmadeho na mru katutulia mru ya turuku shamrungu heovanu ili ya jarendeje sikahamba zombwana zabidi ziwanwa sikahamba ilo funvu kuyurilonilo ya heni mwanadamu eleo sharaili enerjia mwanadamu ngohimo bu mwanadamu minimize mbavintinte mwanansi yatonga yatudiwa zaze resistance mbavintinte mwanansi yatonga yatu jitililia ukangwa mboka katina tamaa shaleo mwanadamu ngo minimiza mboka ya
vanuze mbwana zaho auze mbwana zahanyu mbaki harimo udonga mrenda oje odo ununga amini yosawa ne majaliko idi bwana ramzina majaliko ula hata ya subuti ya jambu kanyondo mlolana mrenso hokansi homdozi ne majaliko ala kulli hal ne majaliko yao yatongeza emnaswara uyeshi bonsijuba nungu soma suala majaliko yao yatongeza wanahatu ngwaju soma suala majaliko yao yatongeza wandu aloho masiwani ngabo walona revu la'allaka ukana ritsodo espere ukaza nozinu ibidizi badila ala kulli hali kweza atakweza wanzani wangu watukufu simusani masuala harmwe live yangu hiyo ngabo mbese la'allaka wawani yao hanjume uzenduhuze zekabila owanzani mwandu wa malidari wa hao shatindensi la'allaka mbese ngabo wanadamu ikao ngona mbabiza faida wazianili yao au mbabiza woni wawiona haja wasaruhembio wazirenge waprofite emaleur ya hemwananti waprofite ze douleur za hemwananti waprofite oxygenifu wa hemwananti harma daraja ukaya ili waprofite zenozinu wajo waswili a destination madhumani samahani kwezi hata kwezi leori waswili harma daraja ukaya rindhari liduku walari liduku shakarjale duku yokaridaze rirensensi hatu inolo na majala kulli hali riliduku yokaya isafara ya leo ikaija wakati yokaya ezitendwa ibidi zirumilwa abo ala kulli hali maneno kaya na mradi ala kulli hali wakati wa maneno rianene wakati wa danzi riliri wakati wa nsayo urasiri uri wakati aba ibaki wakati wazitendo ukaheni mwanadamu mwanansi wa kweli uamini wa ukweli ukaya vanungari wana ukweli yabaki harma zitendo yatwalie namna jinju fanya shetendo shoka shinde shauniensi abo ndo mbabandra baki sheika muhimu ni rejei harma live inu nusema suala nusu ya wandu ikao besema tamko yatu yanu kwa tukanti wabimisa matamko riambao wasijwende daraja ukaya wari hukumu ha matamko ya wandu aji wasijwende daraja yokaya wari hukumu ha mwendo wa wandu aji ekanga mjitulizao mwekansi hamzima mwishilia heni matamko ya mzima heni ngao za mzima la'allaka kamjajodo jaharma wakati amanda unu wakati ulo mziro utowa mtezo wakati ulo mziro utowa betizi wakati ulo mziro ulo wa huzuni mjabanu mdo nasabisha wandu na mwendo utolingana nao ala kulli hali sifanya posto leo hapo naona Muallim Razida ya waswili daraja yokaya hanjia harima tamko ya mwando baada ya kurukuru wafanya ezalingana nao sheto shangu shirindinda hokateshelea wakati yangu waka kampani wakaunjia ho mijini wambaze voteza leo tindeze voteza jana abwe utu supporter ya shelezi zezenongozinu wandu wakauzitoho makaharma zehanyo za hao utu supporter ujamba banungarifanya remarke ya wanadamu waluiteo itike ya mru zembwana zila itike ya mru Isilamu itike ya mwanadamu mzalendo zembwana zila ala kulli hali mbwana za uchwai na ndabo za uchwai wanansi ala kulli hali abo tindaborilio Ibrahim Razida nge homasiwani hemi nguano zeno izo homasiwani Ibrahim Razida hakika nge iho ja wenji walo iho andwa ile jamvi walo homasiwani ono jaboka ngasimunu wenjeni wanadamu ujojua kalifie heni wanadamu itoka shaezi tendwa na zidodunga na ne makaulu ala kulli hali Razida arambia ndowendinde na mzimba warambia yokaya isafara leo white metro Mahamudu waka urejeza zenongo hizo eni wakati wajuka mna urongozi yokaya zevoti za wanansi wajujitamuka walelema ne wanansi yoko wanansi walemewa waka espere wahadalo wahadaliha waka espere yokaya vanuze nozinu
unude mabadili ho bangar jenda rachagu ngara sure wao kae safara leo kabati nrozo wa mia wanansi wandi wafanza nozila wala wandu wakapuso wanansi wasuli daraja ukaya wende mbava Muhammad bala wardi washanji zila ngaji zila wakauzamba ngasina haki yo jarambi ala kulli hali unsino mwendo rabidi wende ala kulli hali mdungu jojo ya rikalifie henamna ukaya karjaparo jabanu rahambo ukaya siwahenjume ukaya kama na urasha vote rambo ukaya eshawiri tsindo ka wanadamu ende haruma voti koma njoka hele ukaya nyansi pia elangajika nzima na mka ujomba bandu akawaswinga mjoka mwangamiza mapesa menji haruma za election za mswala tazila mnyangamiza kampani amviyo hula na hula ono ndongo shina jana rikava na mwesheleza video raka uzifanya bahata rika urengana sina wananyasi irimia amiri wandu onti pia mwana mshatu Salma rika urengana vanu rika uambia ewe karana hana bazano izo waka uritrete ka si wanada maadui kartuanza zanozi nzi waswili ridaza rifukole ruhora nazi ukasiwa njumengari jomba bana nzori waswili keja tongeza yokaya leo hapo za waswili daraja ritifema jihatu wenji wala ondu waka ujabanu wahibu kama haba shaitani sisi ndera renge communication damine mwana na maboltu na fahardini na barufu preska si wandu raona kaya zanozila zila tino rabidi rizifanya share leo kaya zare hansi banu no wendri share hansi banu nde mwanansi Ekai mwanansi hardi hende ngarisoka dhulumiwa si wanadamu yokabidiri ka ubavuni mwahe rike karibu naye rike jumeshelezi zakati kiasi hata darajo kaya rifanya resistance yokarike sina oma bareni hata zanozi zibadili kamna aju hambati tsidizo shazanozi la karjaranga inudia arati ya hoefubani yokarimambia nikaenzi atinde hii rimambia nukaenzi atinde hii rarendaje ngamzijua ukaya ibidirune daraja ukaya wandu wanu warifedhe hiyo riwanje zibad siwanjume karsina latu shahawadha bila sharajodo jabare rongwa rajodo parandu rarendaje ngarimwambia wana risojo fanyemba puzi pa hiyo njajo kana mapesa yo ambokanga mwanzo nionene fujarilila na mbenga mrengoze mapesa yuzone na legitime harma dunia nionese dunia kateneti resavoti na katili njoka ngujo zirenga ukeyabanga mina danzilansi si jojo andozo nofanya zemali hizo haruma daraja ukaya ni mhunu ya bora koyo raereze fami shanja jozirenga zemali za hangu nende na rengo wanansi ni wazini serumbu ni wende serampa haruma daraja ukabalanga mvote ndudini lave ukaya safara leo kirau kiyama riono wanansi ukaya waishia waele wakasele moma kwa jalinda mwasisa onziani shawajua wanansi muslimu hajua wanao binadamu ni haki ya kinansi ni ushababi yo hahe haonesaza mvuza hahe yokabanga mivomvuju hajua hende sola mwono fakiri mradabi hajaka usubuti yambuka ila legitime defense anjada honi mwawandu haki ya ulaya mjihari mwe mijihatu mwenza zonga heni wakati ya mjihari mwe mijihatu mwe ritozada abubu fakiri mradabi malgre wandu wa ume msuju wangu uhanda huu vishanga rombo mnyezi mngurize wandu wa ume harima komori hatu ko wana hatu wajuka wandu wa ume wajuka wana saruma wambe kwa na ukubali wado hadalo na uchwai wanadamu wateza uneze viza hao mbavyo wana hatu kwa na ujo wajuha hizo kasikarti wachwai shahidi mungu jojwari hukumu kanga silanu uchwai ukari hadayi manansi jabo wamba ukayangari hadayi wanansi wende wa ulwaya jabo wamba ukayanga sina uchwai nga sina uhadazi shahidi mungu nguwano hele majafu ya moe hatu yaliyo ebenge sijabanu siono nzima mongono anasho hatu yafanya matamko ya komanteri ya ngwamuka ya sonti piyanga sisawa bajuzi risisi wandu wa mabareni airikanza risandu wa mabareni leno yanfu ngasununga sina uchuuzi mwana mshohangu mtukufu ekanga hutembezo uchuuzi ya mrufanya uchuuzi enda wa mvumbuwe au hebanu ambuka mrufulani nga una uchuuzi mwana mshohangu mtukufu sufumu hadi bwana Abdalla Abdu Hassani wapara wandu wambukaya ngebido asoma bareni si ngariona ukaya eshawirinda da isho
sonsi piari rongora mba ekaishinde shauri shayo kwa mori wanansi karidubu jabole oratu kaanza voti releo mswala taula rilova nuri to decroage mwanansi ukaya yatifanya resistance ya yonde heli so henjumeri liyo rifonctionne harmaze mwanazeni karisi banu yokaleo oyi Yusufu Muhadi bwana ndiamba wandu wasoma bareni abonga mumkiburishio na abonga mjoka ila ndiye shawiri nga mumkiburishio shamaudu wolangu jamba narende harma uchaguzi rende ra legitima asumani nga mjoni lao la besha urinda shila maudu njirende je no vanu kartsi harma mtezo vanu kartsi harma yedhihaka yanude maisha ya hawa juu watu wa maudu ala kuli hali wanadamu kwa na ujua warenge amavangu warokirimisi hamavanu ngwafanyao idhihaka hamavanu ngwatsabu hao wadua pande oheli inu wadua tembeze makaulu hao monzeni jao mwardi mwarenge makaulu ya mwambenga mjo mnasabishe wandu makaulu ya wala kuli hali wenji rika vanu rika wana nezenozinu ewe zanozinu si haki nga mwonawe zajiri usikwa jana harmo mji wa wani wananyasi mapatrioti wanzuani tsawala wende watotwe mashishio wanansi tsawanu warende hamacheshe wanansi tsawanu warende umaiti wanansi hantsongeza yendi kwati tayari wahime wawane he mwanansi jana wamba ngwendo waone mpira mwana hatu Fahad Mwanze yenda ya juru hilwa waka yabo kinyume waka filme leo riono resistance yafanyiha asibabu ndanyi mwanzo mvotiwa nyinyi mwanzo mvotiwa msubuti mhabwe jumkansi nga mtabusa we mwanansi leo senita ngarlinda we kurukuru angerendo rafanye mramendri rekuru harima mahakama ndaya ye hansi wa onindo nando yabiriliwa onindo leo pakande usiku ya joka enda beti salama uchaguzi unu mnyezi mgungu mmononi eka hizo nizo manzori tizambe nyi umahimile hao wandu mtuanza rambe ndongo ikawa zivabari bo wala ngwa okomori ngwa wanombwa na zisikeza mbuze mbwana za ho wandu almurade mbabiri zamba Fahad Mwanze mbabiri zamba muslimu kwa jafa mavu hungari jo ulibaki swangari mwambiaone ngizonda vya zumba zaho bora zida ngizonda huvya zumba zaho bo mzimba hanyonsi pia mwakambo ke safara leo wakati wajulezi za waleziza nabo wasubuti hoka nziro hana 2019 zabari mrudi mjamshanjela ngafikira rujuko kansela rudo mrebani makotsi ikanga walova nuwa mrebani makotsi sitsinde heli hiyo na mpani ye bari pania hata rujuko waswili na mjue heli mwangalia oni hoka karna ujwa lewe safara leo rambuka ya asuma nide adui bae nyonsi pia nganyima adui hoka nga msaidia ushedi hakashin mrama Dr. Salim woto bibu leo ya wana shewahe leo ya wana shewahe wawasul daraja kwa uwanji watoto mashishio rengad ba leo ndorjona wa patrioti wao watoto mashishio sababu ndo uchaguzi ndo uchaguzi wandabu wa mswala taraka mwana hanishani na wambeka kama mwana hana makaurizi kasima beti rengo wana hatu wa watrete hoto bibu huo watina bila hata ukaupe mru enero wazazaho wana hoka watonia wengo jidaikawe watonia wamba watongoto juka watonia kaonzo ke prezida shaleto ifela litotwa emashishio wasa wafariki alafu ngojo ke ukansia bodamo kaya ngondo kuruno reje kurundezi alafu ke karno jabara mambanize kwali enu jo support na support jo ko support sikatsi banu ritsaho wanza ngarmambia on shari hansi bande komod karsiba nurdo tsawana damu eri swifu arjo swifu lo he makaulu ya hatu na zitendwa za hatu ebenge kwezi hata kwezi wanzani wangu ikao ngamnidungao izonde za kautonga ho muhimu ni hebanu nje nifanye matamko yanu nambukaya matamko yanu vanu sheti kadirlo ni shoshinu wallahi billahi sikarati mruta ndongo
ekati ndo tokaya ezirihunda ozinu ulaya zihunde daraja kaya maudwe mwanansi ujoka homasiwani ra ufanywa zira utufanya hazi shaya doshinda yekinaya audu ya hunda onono wahe ono chaborio nao simwambia nukai makatiri zambo yanu sende hazine masuya jana tirejei hokaya tirejei hokaya tikoza shebada na koza sinaka ulinda na mbokaya ngamrumu hono poshoni ni hule dalao sikafanya radio tsazinu wanansi ngamziyo nao on says ngabo yinu on ngabo yinu domhono wa gosha nomhono wa droite ono ze radio hizo njalinda hata nto enero hizo ndezambio rizandao inu de anibali hata wasuli daraja kana kufanya zeno hizo hata nirejea hapa mjoka urejea kamina enero amjo huladziwani inwe ono nino lenele dalao inu yote ha omhono hata enero nunje hula njatoa mapesa izo ndezare hansi vanu aboreveo mirongozi hamanda inu nione daraja kama udu nione komori hangu wake magwamana ujoka maadilifu wake matobigu yokangu wajuje hansi yokaya tisharutu ye mwanansi ya romo no poshoni leo wazazatu ngware maunu wade wakafanya operasyon ekaya mwanamshu hangu kajafanya virma ya tabibu fulani esansa orone €1000 wabakana hangaliwa izo ndizori wanonizo we mwanadamu ujango eshizo halafungu wambo baleko morile oritsame kabo badili baba jamruma udungojo kavehe lendini leko palanta mantila hola duani wende wausahilisha ulitowe bure yoike ajali ya maisha mshinzira joenshi ndode hariyo kangarjo kambani nafasi na mritimbie malindi mresheye mfanye henizo fanya norile wenzio zole menguni mwambe henizo hamba no mritowe haruma mabango yanu mfanye henizo fanya noritijita mke mjojwa hunda ela tsa ile ushinda mwaswili ni homanzo mwaswili raili ngasi hai ngasi banu singar mwambia ni karti banu ritashe mruzalendo si karti banu rijirende ritashe mru perezida ngasi banu hemaya maha jalo balangarambo wa 2024 wakati yokaza no zibadili no badili ndo kai mwanansi ya zibadili waye kaija darajo karinjilane zibani ono kaija darajo karinjilane zibani wallahi billahi narinjilane zibani noi wasuli darajo kama maudo ana hatu atenshizi nrenshiyo kwa mwaritsa inu bihani wana nadamu wendo ni kwa robo mbiliho no vanfulana wedo bamonzani were mama koti aribale komoreju mwensali komu wakati rijo kama udunga rijo wenji wala wajoka urejo mijini hao wasuli darajo kwa mijini ezi uno zijohenda ziuno zadimbalala ngejo wasilo daraja yokaya maudu wasilo mijini kaona kamba mwenje wa charge za telefoni zao wapare mrulo ula yakane reze zerali kumebaye mwana toi ngebidwendo l'hopitali maudu wajenda hula kwa nakokana connection haswara fambi za daraja za juu ekakuti na milioni wa charge mawasiliane hao apo kutina ujorenda jahala kuli hali kutina ujoziona harma dunia izo ndo riwanoni izo nirande omaje mwananyasi mudukara jali matamko yafanya mrohisi patrioti wa kweli yoka haja sana yaone darajuka yatie shiuno hoson mwe nansi ajirume shaumba banu ensi wasulio ambokanga mjota uanende na buwe imna kopantamenti wangu wa Uganda nende mahala ikaongi homa watwania zabari ashwa zensimbili zila hula mala hulo mawatwania waelewe falsafa he maisha mshinze he shababi ngono leo ngusikitiho yauno mashababi hula wajitembeleao wajuni kwa makopa maji ya whisky wane wajabala wadobanga wanadamu wajuruhu watongeza wasoliti wake walevi watongeza wasoliti wake mavuransuli ya watongeza wasoliti wake kwa kana maisha bora waundu wanadamu ngusikitiho hanoka saserania yokani balie ndongo beshanga mundo zema halivano sha izo mali nabidi nziunda nzipartage mina toifa wanansi wanansi wasuli daraja yokaya
kwa tujuzu wanzao mtsinzi yokaididi nikena niwasikinie harma daraja heli ala kuli hali ibenge yonde message hangu na kamuhimu ni vehe banu wanansi waelewa kaya sisi ngasi banu mabadiliho ya hema nansi na ngarijo kaya wanruanu wanutsindo wajo badili ekomori hatu ukaya utsiwana adamu kao ngona susi ya hema na mkomori au ngona santima ya hema na mkomori kwa kontro wanadamu walo yavo ili wajuruhe mwana mkomori shababi ngewa mateshe mwana mkomori shababi tsuanga mwanawezi mhundao mwana mkomori hafarikishane dunia habali yukaya henu wakati edu amba zenu tsindizo ngulo haya imatamko ya ongari yafanyao ulaya jomnikani hadisi siku bada emoto la naeli ya ulaya rijihundu harima maandamano raka uyafanya parapor ya wanrikao okwatina mapapie wensi juvan rika uroha bala Strasbourg wasuli bala Gamaze shabadara wasuli Gamaze riwasuli daraja ukaya badala ya bala Gamaze wasuli bala ima wanruma sans-papier wafungwao ila manifestation sauvage bahi mimongoni na tende harma na zingare banderoli hiyo damina Muhadi Saidi secrétaire wa Appel de Marseille no wanru wajeni mbali na mbali wajabala bahi mapolisi wakaoza lantur wabala ze moto zao watende waritende hata mbaba hanu rende rundu wapara endeni renfort wende waribaza honzeani wemi ridakibala reme hobela hata homatsoni hao ridakibala reme hobela hata bahibo maharibi lao sukuila riparisa ubeiti yokaya ngabo mapatrioti wanjia ho ndavini ho polisi hula wahutangova harma daraja waisai walibere ema detenu wakabala ibengeti kanzani wasule daraja ukaya kwa jauna daraja ukawari nwavoka mtina risasi hana wanuwafanywa zombo za mndo shawari virili ya daraja ukaya rifanya zanoraka hanza rijaza hatu leo mwanansi toi hata ukona nzaya katsu subutia ngena nzaya haula daraja uziro watilo hai mwanansi atijitamuke yakadamiziwa ebenge ala kuli hali sirengeshwa bahashinu ni mweneseni wakomori watukufu mridungao harima ze mbawa za Facebook yokaya ekaya ngabo waliona limiti nezembo na zinu kangwa wanao hasibabu ndo fulani si anu maisha majiro na usongefu ndo warive habana ngari joka wanruanu wansi ndo wajovzibadili ngasi yokaya riwa huno ena koyo na mizi o wasulidaraja ukaye mizila isijomeleza wana wadhulufu hamanda wanu ibengeri himi ngari wanoni hizo haruma daraja ukaya abahasi wahenjume matamko yanu riazia hamuda ngasi wazitendwa haruma daraja ukaya baada naona zitendwa zabidi zitilwa raona mapatrioti wafarikishana na dunia minhunde mwanashe wangu muslim ya wasuli daraja ukaya shetendo shilashi mtongeza hawasuli daraja ukaya yendea tsambazambale ya wananandongo hamanda zinu ono ujuru hilo harolo ya daraki shake jaritongeza ukasi uhenjume ribaki harma daraja ukaya ritsodoambo kaya ebenge yabo bwana oi hasa wasuli daraja kaya wabange mfaume selonda nyuma bao ebenge yabo badalo mfaume ngari bakiyo rikubali ba hukurukuru arendeje no ribaki ngari jipangao namnaje yoshinda riwasule daraja ukaya riziwaswili mahamili mamiraru haramu esamajo kaya zemalizila mwakanizo mwakafanza nozinu sha muslimu ya joka hajurulu helila hajurulu azinraji shamkana zemali mrenge mwende mwehansa sumani yabo abanga mrudi mjigaluse zinuri mwambiani riwananizo wenji wakaurikondane wakaramarbala ngasi wapeu chazi nsora akauzamba chazi nzijirejeza wizo shake jatongeza yokaridaze Joan wakabanu wakorenda je wahiburitso waona
shari mi vanunga rwana ukanoti kiasi maybe dosi wanansirime riwane no tovada bunu bawandu wanukwatu za mru yonde hali yura amini rwane zembana zinu karna ujwara mbe hakinu ngarjo jwartani hariwane bawo inde yaibele ujabanu shakai hakinu wala nde ibali ngarjo hikiburishia abo zonda abo sitima watu aniaranzori wane komori zonda abo ngaranzori wane wandwende wake wafaume zonda abo nyasina babza entererizi waniao rajibandaza shama na damu watu ania heni heli za haja hivi mahawana nizo haraya otwa yunu waheze voti ono rizi haraya ramba zote no namrejeza video za hatu renda darajo karika urengana manama amirenu wakatirika urengana bana ne jamadai kamba yemru wa demokrasi ono yemru wa demokrasi ekubali bazi demokrasi mwambanga mdomo wane na diktatori rakajuma mwambiani abo mlo wa demokrasi rudu dunge bamzimba honesa demokrasi hai ono ambaye batonye kana ujua ya redeje ya kemhalifu ono nizwe kurukuru wahamba na hajua ke kurukuru waju zamba hajua ke kurukuru kwa nenda mwendo tsonda ula no haka ujabanu yambokesa para leo ngabajuka wafuna zireo na mrejeza video za mzimba na razida heni wakati waka afoka ngari zambao ngari jora mbokari vanu ngari tsomboleza wesha ya wamba ngwa wana utike wa mru zambana zao wanruanu vumbo wahibu ba mitsina vumba mru yahibu mitsina vumba mru yahibu izani wakati rika ujabana rezamba ewe umwendo tsinda unu eka wanruanu wasiri daraja ukaya ngwaona mali ngwendo wafanya kampanyi kamkanti mamba mashawiri zamalizo za daraja za unie komori baba no mwendo unu vanunga mtsoende saibwana ulabala rika uzamba na mrejeza za video za hatu rika urengana kiasi ukarikali ukabangarita zao nezevi panuri njarma nziro sasiri waswili umbabanu va shakar jadaza ramba chele zinuri zamba shari mi vanuri ngasi jumozi dai no wana hakaidi na itikadi na mbokai mwanansi ngebido resiste mwana wanansi waka ujarma zenzi ya hizo sahe komori rika hangwa kailandele bulazi kwa mwanansi helewa rika hangwa ndudinu subuti nzambe wando mdu wambo kai ngabo majeishi wambao kai resista sifanyi hokata ile ifanyi itoa maiti kabati majeishi komori wala onti pia wala wabanzi wa hasumani wado tuna fatihu zembuzi ekangene majosho ono wala wabanzi wanruala wala wabasuzi wala ndo wabasuzi wa hasumani hopani hasumani na mbariha ono emajeshi yala shaka batimana jeshi watoni yaho masiwani okay resistance ifanyiwa wandu wala hibu kama haba shaitani ko yakahoneha wala wandu wambo kaya wondo wandu leo wondo wanzo sambi muzu sambi bure ho katsola mjoka ajali sambi ola juruhilwa sambi harambi arende harma uchaguzi sambi safara leo nutsasi ono sambi harambi arende harma uchaguzi rimwambia nuka ewe kamranso uza sambi oihando za batani na ndabo baizo ndabo shani amini osambia mru ya haraza nozila ikawonde joka ujambo kamwende harma uchaguzi mwaranza nozini mwakansi mwamba kweli wanaeda mwatola ndoza kweli no leo safara leo mwaswili ebenge zila mvuyu rakangwa kaza mvuzi nungaza ndoza sazinu ziwasuli daraja valao la muslimu diakahenda ende afeha mzinga kajafa puho kangar aminio kangabosi wa njume raima banu hezi haki za hai antuke safara leo eka asumani harenge wala wandu hardia watashibani sharijo walilia wao kinyume na harenge wajuru na rifanyilie hazi yarangondo ala wahangise zenye hatarjoka do asula asumani do wakati wasumani garjoka na hazinziro ngarjoka na hazinzima karnambo kangaritsa ho mndu mchwai ngerende rasa ile katilili numchwai katili ono karnamba ngaru wasulole katilila wonsi pia na warenge o hangesa jamfamanga nge wakati ularjwe kabana vari faliki le katilili no ritoe system yenu ebenge yonde video yangu na kahifanya ni pare haku haswa tande shababi ulo yabo utona tama yale utona tama maudu
Usikubali hutilo harma uchwai. Usikubali hutilo harma uhadazi. Usikubali uhadalwa harma daraja zinji. Basi mwambao kangara mbao nrabo. Size nrabo zinu. Lanlaka. Tumone sani. Ngamonao. On. Sizo. Izo daba hayin. Izo radio nazifanya. Harma ukati koza. Shanja to hata enero. Daula inu. Warihudumu harma daraja yokaya. Leo umanadamu yake makini. Mruka tokoze wakati mralo na mapesa. Bali hatoka tutona mbahinu ngojojoande wangali wanemetse. Hata ngojofanya operaso wabiduli ve milioni na milioni. Hata enero nuku na hitowa. Dalao. Hunuwa wali hunra. Suifi utokana emne nruoi wenda honemetse. Wekanaye wende ngutojo nika dalao urumie ule ubone. Watina hataka ulivi enero. Izonde zembwana za haturi wanaonizo. Wasa waliona zembwana za okangwanzo wake wafaume. Wasa waona zembwana kwa muhimu haondo tokaya. Waondo wake maprezida. Wasa waondo waona zembwana kwa muhimu waona wajomba hao. Wakena zembwana hizo. Basi wahenjume ngaranzawe mwana mkomori. Ujoka namba hindu. Nesujoka namba hindu. Yende hulu pita liangaliwa. Ngaranzawe mwana mkomori. Ono. Eni ujoshinda. Hawasuli daraja ukaya. Hahundu hazi shayabiriliwa. Ngaranzao eni ujokana maesha yakene security hayo kaya. Maudu kaya yendu leduka lila. Lende linjamro ngawajuka assuransi. Assuransi ijo assuire zenozila. Harma daraja yukaya. Umamalahe uliwa. Shakamna uka ritike daraja ukaya. Rikena assurance zokaya. Assurance zokango totoa mapesa. She ajalie hiji assurance kena urendaje. Bali nga mwanao za mvyo za hanyu mpashi yao. Wende harmwezi siwa. Wafao harmaza mvyo zila. Ngo wafao mabuhu. Hokaka tu asuirewa. Izonde zembwana za haturi wanonizo. Rwanene sistemu inu. Ono. Vanyu mke iho. Ndore malekoti. Wanadamu nga mwambayo. Nga mwambayo. Era zida. Zembwana wanaozi ngajoka ukana tomanda hivyo kama uduzinjazi badili. Kongutu hamba ukabuwa nansi. Mwasuli daraja ukaya. Leo rijabanu uka leo ndo wakati ukazi badili. Shesafara leo kaza nozi nuzibwa. Zevote zinzibwa mabojoku kama iti. Hardi wansi pia wardi waka usaza nozila. Ibala mka mvimise maka ulu maka uyamba ukamjaka uvimisa. Valarka mwambia nuka yashawiriti desho kangu tojo fanya zila ajuwao. Mka urijibu mka urambia. Mhibu kama haba shaitani. Mniransi za mina barufu. Mniransi za mina fahardini. Mniransi za mina bolto. Mniransi za mina elarif saadi. Mniransi za mina sadiasini. Ratuka uamini ya masakala yanu. Sinderlone komunikasyon ili tulizo wanansi ukanarime bazi mbwana zojozi wanu. Wasa wahibu kama haba shaitani. Watawa. Ono. Watawa. Karutu waona. Mala wanjia. Riwasule daraja ya uziro unu. Shaka jatongeza ukasika rjafanya mikataba sina wandu. Rifanya mkataba sina maranya watabi hao. Kejatongeza rihem vita. Ribaki, rizambe, yatemaji ya fata zito zika ona. Ridosi uha. Nasibala ngarisingoto wa makawulu. Yonde heli rakaya. Nemana amashamu yini samahani. Ono. Hasonsi pia. Wanrungwa wenji. Ratuka ukubalisha hivi hakashinu. Sharika uzamba. Nuhamba. Wanadamu watawa. Aba hatasiru wasule daraja. Mziba hizo. Karjafanya dosemeni. Hakababu suamokesa fana leo. Dabu ekuru eseni wafanya bebatanila. Hawadhahi bila hikena ngejofa hindu. Shesafara leo na kharamanu wendo daraja ukawasu ngaju wanabanga baju kama iti. Sola ngamonoza nwardia. Hakanza ya tulize. Outungwa wanansi. Henda suba Dr. Salim. Hamsubiana henda afanya rekuru. Hamsubia hata umwiso.
zinuzija aminga amjosta hiba mi batonia ngo batonia harma mahakama da ono nga batonia harma mahakama da yanu mahakama da byo ulo batonia wahayo ulo avoka wahayo harma mahakama da yanu kwa kana mahakama ngemru yakana fierte ya avoka rimambiani mkauriona banu si alhamdulillah mshukuru Mwenyezi Mungu ukaedi rahatu ke japarori la sasa sikardore ngono pepo on sikardore ngono pepo kari amini faliki si amine falikila rinyamilia riwania na karnauzia huiwanilia ngari jowania zenu hata mpaka eko maribadili sira mangari wanone system ya peu yinu karjama ngari tasha wanrufa ume karijama ngari tasha wanrufa umeramba ngari wanaone ne system ya peu yinu heni mwanadamu lo harme system ya peu ngari jo mhunu anakoyo rairanya aredho amana hawonsi pia ngari wanonao ebenge wakati worongo wa usawisa bwanansi wakati worongo wa usawisa arirongo wa ase ukalewa ala kulihali ngebidio eni mwenda fikira narinje magundini jailu kanga mwono santimelo no wanansi amwano santimelo no wanansi narinje magunjini heni daraja yokaya ramana jeshi wala mtije mdo amakaba majeishi na jeshi wambo kaka resistance redaje wala wando ndabu wala mramendi wala ndo abasuzi wa mbari wala ndo abasuzi wa ndo mbasulia ni wakati anzo yatsinze mna inyama wajurowe mwanansi ikaije wabasuwa wondo eno mbasulia na mbau heze ndabo hizo ba wando wala onsi pia ngari waona uhamadi tomai hokawala de maadui wa hele toifa la hatu rangu wala hata banu resistance ifanyiwa hokai mwanansi hemi shana mboda ya wania otovada bule utijiri leo tasiri yone ezijirio ngari yona wahibu we kinyume wakagule wao we wasuliabo we sakrifie mwanansi wakagule wao we wasuliabo we dhurwe mwanansi wakagule wao we wasuliabo we hunsa mwanansi kafa Yusuf Amada kabastabo on ebenge Allah we mwanadamu ambaye mwanzo zibadili Allah we mwanadamu aminio ukweli Ben Ali Ismail kabastabo Allah we mwanadamu ikao ngoelewa falsafa inu kabanu ritilo harmangama Allah we shababi waelewa omai joneze ndabo ulo yabo usomo nziani we celebre uchoina wizi we kubali botsi na ndabo wanieba ni haho yende yarengeze mali za hedaula yajimilikisha kifamina jinsi wewe ulale abofe hanzaya uremwanelejwa la volovolo uremwanelejwa la undroni harma daraja ukangotsa mbaba hanu kaya waswili mbaba hanu uhunde mbamwa mala haho uifanye kwezi hata kwezi walozi kaonga mangamilao harimaze bahari kwezi hata kwezi ketu vita ntumbili d'accord merci mtukufu Captain Jimba ketu vita ntumbili mwe mongoni mwe mawatania harima daraja yokaya etarehi hanyu mwiholo wena mwana Muhammad Laheri roa juhuyu ngam amini wajiwasilisha daraja ukaya izo marambia maha na maharma siekle ngari zionawe makatinda yanu kwezi hata kwezi walozi kawanga mangamilao mabarini ekejajo wakati yokaratanye magora ratsanganye magora harma daraja mwaelewa ifalsafa mwatsanganyihane mashababi ewadoyo yabalale doyo ewamini yabale mini ratsanganyihano waloze wambaya bala mbaya ewa hindinini wa piesi yabala piesi emanevro yabala lapeli empwabo yabala nyendo ono emsakalamu ya juha na utungu wahe ya wasuli daraja yokaya yanzishi ya dunia raune komori wababata wanumono zakaya eshaka shende yoko wababa walandu wandu wakana itiso harme daula tawa numu wasulishwa daraja watozo adabu wa silitilo wanyamizo wabonsi waremwa karavash homa lingoni iwasuli daraja walandu wandu wadoreja ilwa
Mbaba ya juha ya rongole jilaizi lahahe ya tao msima ya jua warisililia raduba monzani hunu ratoe maadui wanu. Ata mpakanda havo ngarjukana mwarike wanono amumbo Mwenyezi Mungu izo njoza mbabanu ikari waswili daraja ukaya hordini hebanu ika izo rjozi panga aura zipanga zisaziono soyo ziono lefuyo kaya komori fereshewa ngarjore jeivanu riferesheane shara ili ndeheli inu ngamombo Mwenyezi Mungu nyamizo vanu nyone falsafa nensongeza neshawiri daraja nda hivi ngari vironda huvi safari ya leo riwano nasumaniola sinoza babufu hazitendwa na mwendo ili rihunuwe rejimu ya peu yenu. Wassalamu alaikum. Ikatokaya tirongwa naye ngamzitashwa samaha. Ikatokaya tibiha mesaji vanu nga wanadamu waelewa kinyume na msane mwishilie mara mbili mara ndaru mara alfu ngam amini ngam juhelewa umbabanda kanzaru waswili singasivanu harma daraja yukaya ngasivanu hele toifa ngasivanu harma daraja yukaya ikomori badili shakar sivanu harma daraja yukaya muhimu ursodo javanu ketu urifanyila plezir simwambia nuka leo tifanya ajali hoazini hono banu uzimbi banu hatangu hamabu sijuhanzani kensin repose ono nirenge malalao shantu ntu stamil mjoka ujumaba hani ujoka uniona ngujono na nengo inabo na tahonsi ngo ujumaba shantu stamil sikamwe munje banu nimambio katifanya ajali hiyo shaya ajali hiyo ifanya sha njapula mapesa ya himwanda we ulo yabo maudu jonda wapembe nuhe na gari ujoka ulinda upare ufanye apel yoka nere saoro nende nafanya radio sasa nutizifanya radio mbili simambiani tizifanya radio mbili bila enero inu hata enero nunje towa oposhoni hangu ono hata enero nunje towa oposhoni hangu ya twando dawe wabaki habo ukubali uchwailwa ni wanadamu wale na mutuelle de santé heko moreo kaze maliza tunezi wangalia au harma dunia were mani palu ngo arengo amvio abo arenge ndege wapasha wenza Ulaya au wenza harma zentsizo ende waswanye ya himanda we ujoremeshe yabo ujo linde mrulo Ulaya ya hwere ordo ya hwere mutuelle de santé ha o mutuelle de santé hendi on yonde mna riali ya johuveshea wende wangalie bengi hata mpaka nao Jafar Ashata Hassan Sipia inshallah mwana Rashid mguna urinike kheri huanza Mungu hata mpaka nao timsalimuni salama huanza Mwenyezi Mungu mujojelia safari ya leo rihundwa nusra njema riwasuli daraja ukaya ribadilie mai wajewan wajodorishilia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa shukra.